Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ibagbagada ang napili ak kanuunay may papan kan ayak. Ngem gapuday ta, tano mabalbalin, jak kaya ti agsangit may papan, itiday ta abanag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Apaw! Nagpintasen tinapili unay nga anak kao? Ala ni tatang. Apresyarendak lang arudan at dapay la isilpo yung ibaga. Kasano? Nakapimpintas ka nga anak ko. Ang nakapilpili ka mo't may papan ka na ayak. Baybay andak ka dilatan, tatang. O sige, mapana ko na. Panawan kayon. Alang arudan, agan anad ka anak ko. Agyaman na, tatang. Unay lakit din ayan ni tatang. Masikuran unay iti kinapilik itinagan ni ayat. Uy, Rika, kitaam ni Francis, oh. Kumit-kita manan kan ka. Ay na, talaga ang madlaw nga kurso na dalaunay kan ka. Ay na, Alona, agtrabaho takit din. Saan akong formula ditan ti pampansinam? Ang mga numakita na tayo ni Sir, katagungat. Ay narika, ti kunamkit di. Saan mo akaya ti panangkit kita ni Francis kan ka? Ay na, syakla ko man ti pagdatunan na. Anya? Sigamat gayam ti agkurso na adakan kwa na. Sige nga Rod, agpaaram kan tapno sardengan na kun akulkulitan. Loka, saan amabalin? Gaputa si kangarod ti kayat na. No apay mo't ngamin ang nakapilpili ka unay. Sige nga ron, agtrabaho tan. Nasaysaya at pay. Naing pag-arabi, Marika. Sabong parakat ka. Awatam ko ma. Si Kamanan? Uwain, gaputa kayat ka sa rungkaran. Sa anak mo ta masakit ah. Ah, Pastrekam ta sa nga ilim, Rika. At dapay matlagayam ni tatang ije kusina. Ala, sumrek ka. Tapno awan mo't maibagbagam. agyaman na ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman naman, Enrica. Anto'y dagiti sagot ko aparakan ka. Pag-aasim tawatam ko ma. Nagmayat matgayam ti kastoy. Masarungkaran kan masagutan. Sige. Awatat. Tapno di mo mat ko na. Agyaman na ka. Naragsaka ko na. Gaputay nawat mo dagiti sagot ko. Kayat ko may baga. Nga ay ayatan ka unay. Kaya't kumat nga ibaga amanipod ita. Busted kan. Awan to ti manamnamam kanyak. Gaputa saan ka? Akayat. Anya. Apay nga Rika. Talaga ka di nga awan namnamakan ka? Isu nga rod abinasted kan, Francis. Di kan mang namnamapay. Gaputa talaga nga awan ti mauray mo kanyak. Nalpay ti abagan ni Francis ang nagawid, anak ko. Apay, di ka di maasyan iti langa na itay. Awan maaramid ko nanang. Inaramid ko matlang ti rumbang. Diyak kaya't amang namna maunay kanyak ni Francis. Isong imbagak adagos ti panggadang ko. Maipapan iti datdaton na nga ayat kanyak. Anya launay ayati di mo pangayatan kan ko ana. Nasingput mo kan nagagat ni Francis.
Basta. Siguro, sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Anya, ay na, bumakbakit kan anak ko. Kaanon to pa'y alukat am tapusom kan ayat. Kaya't may matanti maadaan iti apo kan ni tatang mo. Hanggang awan samot panggap mo ang makiasawa. Ay nananang, addan tulat ta. Madanon to day ta abanag. Ngamno ita, sa anak pa'y anak kasagana, nanang. Anya, binasted mo ni Francis, Rika? Katuan, nasaysaya atan tikas jay. Tapno saanin amang namnama kanyak. Mabutengak ngamin at talaga. Amangan numasakitan tulaan. Ay na, friend. Diyak pa dyan napasakitan na ka ni Francis no bilang. Kat no nagsingpet. Kan madlaw ngay ayatin na kaunay. Ay, masyanak nga rod iti lang na ita. Nakalidlid ay. Kas napay saan ang makakonsentrate iti trabaho na. Gapo iti napasama. Awan mabalin ko, Alona. Nasaysaya atan tikas dyan inaramid ko. Tapno saan amang namnama kanyak. Makasapul tumot lang iti babae aparakan kwa na. Ay, yak amukan ka. Napili ka unay may papankan ayat. Inton kwan, pagbabaw yung tikas tangal aramidom. Ay naalo na. Saan to ang mapasamak tikas ta? Gaputa matakdarak ti desisyon ko. Alakit din. Ituloy tan ti aramidan ta. Tatang, adto'y ti kapeyo. Agabay tayo man nga agkape itang agsapa? Agyaman na kanak kao. Nasaya at mait. Gaputad da kayat ko adamagan kan ka. Anya day ta, tatang? Tumboy kan samay. Anya? Ala ni tatang, rabakan nakpailaang. Makita yung matapudpud no ababaiak. Anya ka din ti sasawon nyo. Kasanaw, iti day tatawan mo. Di mon sapay napadasan ti nakinobyaw. Pudno, saan ko pa'y anapadas ti nakinobyo? Ngam, sa anak at tomboy, tatang. Mabutengak lang amin ang mapasakitan. Ay na, anak ko. No masakitan ka man, paset ti biyag dayta. Tinapatag. Aganad ka iti pan nakirelasyon mo. Apay, di mo ka di pa'y napadasan ti nakarik na iti ayat nga uray na minsan laang. Napadasa ko na, tatang. Nagsangit akpay nga rod, idi naadaan iti nobya jay nagaram kanyak. Matlagayam. Di si kamot lang nga mismo tinang pasakit iti riknam. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Masikuranak iti kasta ajar mo. Nasayaan mo tatao dagiti agdatdaton kan ka. Agam no apay nga awan ti mapilim kadakwada. Basta, tatang. Jakpay la kaya ti makinobyo ita. Adda akmanan, Rika. Umay kumanan idarirag ti panagayat ko ken ka. Anyamot tan ti kastoy. Apay ang naragsakak na makitkitak ni Greg. Napaulimag ka mat, Rika. Adda ka din ay sawang ko adi mo nagustuhan? Aawan. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y anak kasagana, maipapan iti da itabanag. Kan may sa, pagayam lang tiriknak para kan ka. Anya, no ba'y kasta, sa anak ngagsardeng agdaton kan ka. Gaputan na pudno ti panagayat ko kan ka. Kat bay anak ko maamang ipanagnak iti dayta. Panagkunak, agsaysayang ka lang iti panawon mo. Sumapul kan iti sabaling nga ayatam.
Gaputawan mauray mo kanyak. Agpagayam talatan. Masaksakitanak gapo kadagitang ibagbagam. Lupay kasta. Sana kasumuko. Patsak amaayat nagtumatlaang. Ay ayatin ka unay, Rika. Ket sapay lakuma. Tadumteng to ti aldaw. Amaayat nakmet. Naimbangag sapam, Rika. Mabalin ka dito, umay? Francis. Hindi ka madanagan. Sa anak nga may mangriribok. Adala kayat kung ibagakan ka. Sige. Sumrag ka. Agyaman na ka? Agtugaw ka. Agyaman ak manan. Nakaumayak. Gaputa kayat kung itid dahito ikan ka. Ne. Anya day ta nakasobre. Invitation letter dayta, Rika. Agkalaysa kami ngaminan ka ni Angel. Sapay ko mataw matindar kan to. Una. Kat naragsakak para kada kayo. Congrats, Francis. Namnamam ti kadak to inton kasaryo. Agyaman na ka? Ala, dahil ati gagarak. Agpakada akon? Sige, Francis. Kat agyamanak iti panangimbitar mo kanyak. Agtugawak man pa'y dito'y sanas. Uray ta nakalaba akmetnan. Sana maisina iti panunot ko ni Francis. Jack ilibak, nga damot idirik nakon ko na. Ay, kaslakit din nakulding ti pusok iti naamwak. Anyamot tan ti kastoy. Anya ay ti pampanunutam, anak ko. Apa yan nagadayo ti turong ti imatang mo? Adda kayo matgayam di tananang. Jack pa'y napuutan ti asidagyo. Kasano kat nagadayo ti turong ti imatang mo? Adda ka di parikot? Awan, nanang. Anya kumangay ti parikot ko. Sigurado ka? Wen, nanang. Awan parikot ko. Oh, apay nga rod nagsenay ka. Wano, gaputa imay imbaga ni Francis ken ka nga agkasaran. Anya? Saan mo't ananang? O sige, sumrakak pa iti silid ko. Sige, anak ko. Apay mo't nakastoy. Masakit anak sa ngagpaiso. Gapo iti naamwak nga umadanin ti kalay sa da Francis. Kan ti kayan ayat na. Sana rumba nga makariknak iti kastoy. Gapo taawan karba nga. Ay na, nagmayat tagpaspasyar dito yung parke. Anyari ka. Nang rona no at danobyo akad no. Hoy, Rika. Apa yan? Itayak pa'y laas sumanaong. Hindi ka pa'y sumumbat mo. Kwa, pasensya ka lakuman, Alona. Ada ngamin pampanunutan. Anya ngamin dayta. Ibagam barang matulungan ka. Bay amon. Sige, agpag napagnatakit di. Napintas dito yung alugan Ala, makamu ka, no di mo kayat nga ibaga. Sige nga ron, agpag napagnatapaylaan. Kalpasan na, mapantan tumanan iti sa bali a pagpasyaran. Chocolates and flowers for you, Rika. Sapay la kumata magustuhan. Agyaman na, Greg. Ngam, saan ka kuman nagtaktakpay amang ted iti sagot kanya? Jak samiran da kita. Basta paragan ka, Rika.
Gaputa ay ayaten ka. Greg, Kat sapay la kumata maayat naktumat. Ado dagiti arapaap ko para kadata. No bilang taklunen nak. Greg, nabayak kan nga agdat-daton kanyak. Apay, di ka di mauma? Santo Apolos. Gaputa na pudno ti panagayat ko kan ka. Pasensya kan ha. Ngam, sumapol ka langan iti sabali nga ayatem. Gaputa talaga nga awan mauray mo kanyak. Ngam apay. Anya ti di mo pangayatan kanyak. Pangasim Rika. Amok. Ken mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Pangasim ta di mo lapdan ti riknam. Saan apod no dayta, Greg? Awan panagayat ko kan ka. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Kat manipod ita, di na kun sarong karan pay. Sumapul ka laangan iti sabali nga ayatam. Naulpit ka, Rika. Di mo kayat nga ipakita no anya ti pudno ariknam. Ngam sige. Irespetok ti pangadang mo. Agpakada nga rodan. Kat sapay la kuma. Tadikan to agbabawi. Iti kastoy apangadang mo. Apayan, Rika. Agpupupo ka kanumitlat ng ditisilid mo. Anya tinapasama. Nasakit alona. Kasla agkupit ti barukong ko. Gapo iti sakit ang marikariknak. Oh, agsangit ka matan, friend. Ay na, anya ka di talaga tinapasama. Asino tinang pasangit kan ka? Nakababain na klunan. Nga panagkunat. Siyakmat lang ti mga aramid. No apay ngagsakit tinakam ko ita. Ngamin, pinahay ko ni Greg. Nga masakit anak mat. Tunggal lumabas dito balay nga da kaduhan a babae. Kasla igaggagara na nga ipakita kanyak nga da sa bali a kaduhan na. Kunak man no awan panagayat mo kan kuana. Api nga rod akong disangit ka ita. Aklunak. Ay ayatak ni Greg. Gaputa na sayat at tao. Nga mapayakas jay. Nagsardang nutin ngagdaton kanyak. Kat adda pa yun sa bali a babae akakuykuyog na. Kuna na idi adin tupulos agsardang ngagdaton kanyak. Gaputay ayatan na. Ay narika. Kunam amabuteng ka amasakitan gapukan ayat. Ngam sikamat lang ti mga aramid iti pagsaksakitan tinakam mo. Anya ti aramid, friend. Mariribo ka na kunay. Oh, din ka kasarita ni Greg. Ibagam ti pudno ariknam para kan kuana. Anya, hadyak kayat. Mabayi na ka mga aramid iti dayta. Kat, bay amlat tangarod nga agtinag iti sabali a babae ni Greg. Ngamin, di mo ammo nga ipakita ti pudno ariknam. Rika anak, ada sa nga ilim iji sa alas. Alain ka sangwan, tamang isagana ak iti pagsangwan nyo. Wala nang. Asinong matadag iti imbaga ni nanang asa nga ilig? Kumusta ka, Rika? Greg? Adda ka? Wen, addaak, takayat ka kumustahan. Awan gayam, kadwak ni Lourdes. Okay ak lang. Deta ka di lang, tikayat mo amamuan. Mabalin yung tipumanaw. Gaputawan oras ko ang makisarita kada kayo. Apay nga rod makaungat ka. Kaya't ko lang yam amo ni Lourdes akasinsin ko kan ka. Anya? Kasinsin mo ni Lourdes? Wen, Rika,
Di kagdanag. Gaputas si kalaang ti babae nga ay ayatek. Pudno ka ni Greg. Day, adsuyan ti meriendayaw. Ay na, ay, nagmayat matan ti makitkita. Ay, maadaan ang tumutlaangan iti apo. Itari ka. Saan mon ama ilimod kanyak ti pudno ariknam? Apay adi ka matanagsawa. Di mo ka di kayat dito'y imayanta? Dito'y damo apag ditanta? Kwa, mababainak namin. Jack matan nalapdan nga impakita ti pudno ariknakkan kay ti daydi agundaway. Ay ayatan ka unay, Rika. Katikarik, di kan to pulos pasakitan. Katagyaman nak, taynik kanak iti gundaway, tapno ipaneknek ko kan kadayta. Agyaman ak no kasta, Greg. Sapay la ko mga ruhan, tadikan to agbalbaliyaw. Ay ayatan kamot unay, Greg. Ita, natulagan ti kalay sami kini Greg, Mr. Lonely. Idi ana panagnagak no kasano ti kinadarisay ti panagayat kanyak ni Greg. Kastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko, dandani na paluspusam ti lalaki nga inayat mo. Gapo itinalabas a kinapili ken panagbuteng mo a masaktan. Husto ti kunan ni tatang mo, ano masakitan ka man, paset ti biyag amin dagita. Ana, kablaawan kayo, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.